Kanigde ka Akashwani, Shillong ka kubor ban pule, Daud Richman Karluki. Kimat bakongsan jong ka kubor mentaka step. Ya ka International Day of Yoga la rakhe hakkeleng jaka henen kesngi. Menteri Korbari ke Sarkar Pedang ulang ba on ampen ya ka soskular Indus Water Treaty badkari Pakistan. Ba la pelat ya ka music video ke balai kertengko la palang ha Shillong henen kesngi. Ka kubor ke babnya. Menteri Rang Bado Karib Narendra Modi henen kesngi ulang baka yoga katerwa ya kalenti sya kajing suk hapdeng kajing ban kya pat kajing bam ya syong suk hagi babon ki benta jong ka perthai ule were baro ban trei ban penyo e ka perthai ka basyong suk bat ka bapene e kajing don jing em jong ka mariang Menteri Rang Bado ulang ya kene habakren ha kajing rakhe ka International Day of Yoga ka bakatway hagi rod duriau ka Visakhapatnam Andhra Pradesh Kamat pedeng jong ka jingrakhe ya ke International Day of Yoga menta ka snem kadai ka yoga nagabenta ka wei ka prathai ka wei ka jingkot jingkhya ka Presiden kari ka Draupadi Murmu kle shimbenta ha ka yoga kam ha pulis lain ha Dehradun henen kasngi ka Presiden kalong ba ka prathai ka buram ya ka yoga bat ki breo kaleng ka prathai ki khet ya ki jingmentoi naka Ka Meghalaya kalesno akti lang ba kapathai barokaway ha kajingrakhe ya ke International Day of Yoga ka bakhatway. Ha negrem sa ganong ba Shillong kumbalay spa kanday punyo ngut kileshim benta ha kajingle eka yoga ba kenthop iki doktor kinong trei bat ki khana apule. Kisipay ka Border Security Force Meghalaya Frontier ru kileshim benta ha ka yoga ha ka Frontier Headquarter jongki ha Shillong. Kibabon kisipay BSF kileshim benta ha kani. Kadudashan Kendra Turaru kelaraki ya ke International Day of Yoga da ke jing Shirham. Ka Geological Survey of India Shillong kala penlong ya ka Yoga Sanggam hajan ka gram arwa lom shenna henen kesngi. Laishim banta Shirham da UDDG bat HOD ka Geological Survey of India North Eastern Region bat ki officer rengkat bat kinong trei. Lale ru ya ki jingkilan met yoga haneya haraj bhavan bat haka convocation hall haka school ba nehu Menteri Korbari ke Sarkar Pedang Amit Shah ulang ba ke India kan ampen ke emsho ya ka soskular Indus Water Treaty bat ka Pakistan ulang ba ke sarkar kan sashna ya kelentiyat jongko na kebentak ka batam na Rajasthan ka batut Shah Pakistan Wamit Shah ulang ru ba kamat rekam ke India kalong ban la asha watang kendiat ru yaki kam jong kileno. Ula bendrap ba ke India kedai ke recent syarpat ba bat ki mat rekam jongka kilong ki basai kedar. Ka yeng syari hinen kesngi kalau hukum ban set ha ka judicial custody sakat lai sngi ya ka Sonam Raghuvanshi baduraj Kushwaha. Ya kini ke hukum la penmi hadian baka kenun Special Investigation Team kala pendep ya kejing toket bashposngi halor kejiran benta jengkini ha kejing peniap ya u Raja Raghuvanshi hasora. Assistant Public Prosecutor ula pentip ya kini baru ulang bagi pulet ki klempan Porsche banbo ikini ki arngot ha ka police custody. Kani ku kubor kawan Chapi na ka Akashwani Shillong. Naga Akashwani Shillong ina beteng biang ya ka kubor. Henen kesngi ya ka music video ke pelai kerteng ko la palang la pelat ya ka jingyalang ke belalong ha ka auditorium jong ka Shillong Polytechnic ha maulai kenton masar Shillong. Kani ke music video pelai kerteng ko la palang kadai ka jingruai kanatang ka balatho batau di Dr. Hamar Babiang Karluki bangkoi hadwar ublay. La penmi ya kani ke music video de ki khun jong i Dr. Hamar Babiang Karluki. I nongruai hakini ke music video idai I Veralin Ameda Kongsit. Kongsan hakini ke sengi ulalong MP Shaka Lok Sabha na ka Shillong Parliamentary Constituency Dr. Ricky A.J. Singkon. Sembut kongsan ulalong Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Shembor Lang Renja bat kongsan Kerpang ulalong uba Lambon Karluki ubari MLA Barem bat Hunmen jong I Dr. Hamar Babiang Karluki. Ya kini ke music video la ai tiru syakija kapule baper jong ka nong ba Shillong.
Ka Menteri Ketenat Kokot Kakia Kejala Meghalaya Dr. Ampurin Lingdo menhagasing thok dieng ilalit jengo ekajaka barang penteri ya Katura Medical College badilong bak sorkar ke IT Lut ban Pensted ya ki kam naga benta ke Medical College ke Beningkong ke Rilom Garo. Ka Menteri Kelakmi ekajingia caprang kakam bat kalaong bakat tenat badai kmi kadai benuweng ya ki jing ki bapen slam ya ki jing pendep ya ke projek. Kihek negi tenat ki badan bentah akan ka projek ki lepentip banyu pesan nak sispa jong ke benta ke beningkong kaladap. Ke benta ba aru kadang ya caprang bat ya stat ba. Ke kalapoi ya kene ke jaka ke surok ba iwei point nyo kilometer bandrung syakene ke medical college kaladap dah nyo po nak sispa. Labo thong ban pendap hau no opera mentag senam 8,000 arpusan hendrai namar ki jing slam bamla ban kiar labo por ban pendap no ha ubnail ber ka senam 8,000 arpuhundrio Kasamla Refiners Warjeri ke badai ke Cadet jangka National Cadet Corps NCC na Meghalaya kalala banwan ra 6 bat buram ke jela da ke bakiau ya ulum Everest ubajrong tam ha ke perthai men ha ka khat praterik ujemang lengba ka jing shimbenta ha ke NCC Mount Everest Expedition 8,000 arpusan kani ke samla kalawan pai ke jela nen kesngi batla pedang buram ya ka ha ka kat ling sun ha umroi da ka kenhon jong 61 Meghalaya Girls Battalion NCC ki bahayeng bat kiwe-kiwe Habakrani gilat pathai kubor kene ke samla kalaong ba kene ke jingjob kamdai tang ke jingjob jongka ke basimet ndrai ke de jingjob na ke benta ke NCC ke jela kalong yeng jongka bat baro ki kena ki badan ya ke jing angnur Uwan kermen el mau plang bat ka Filinza Hansepi kilayo ke jingjob na kaliang ki kena kentai bat cenrang ha ke jing ko mare open event jong ke Shillong 10K run ka Bahendrio bala penlong da ke Meghalaya State Olympic Association Ya kini ke jingya mare la penlong man ke snam ha ke sing sajan ke bajan tam bat ke arpulai terik ujeliau ke belaraki kum ke International Olympic Day. Da ki sepangut ki samla berkirang ba kleshim benta ha kini ke jingya mare. Ikong kemanyu wa alang ibadai nong mare bapau nam kum ke kongsan ila penkut buram ya kinong job. Ki he nak tenat sports bat youth affairs bat ke Meghalaya State Olympic Association kilayadon lang. Menta kesngi ka arpu artarik ujeliau kadai kesngi ka bakan mau buram ya Thomas Jones ukpa kidak tok kasi ha ka arpu artarik ujeliau ka senam syajar praspa sopuwei keladan ka jingkela ha ka puli puthi ha ka beriuh nyutrap Thomas Jones ulawan poi bat ula penkhem ya ka puli puthi bat ula penwandoro ya kidak tok kasi Ha kesni ke bakandai nin kesni jong ke kenat ke bajur ke Israel bat ke Iran kidang beteng banyater. Ki sipai ke Israel ki yatho bakila thau ya ki jaka bo misail jong ke benta ke bahap pedeng kari Iran. Ha kawai pat kaliang menteri ka tenat kambari ki Iran u Abbas Arakchi. Ulong bahadien jong ki jingya keren bak sipai ke United Kingdom ke European Union ke Germany bat ke France ke Iran kan kami la onya keren Neam tang hadian bagi jing tombor ke Israel kan sangye no. Na kaliang ke Iran kalong basau spa lai pongut ki rupat ba kilayap hakini ki jing kenat kan bagi Israel kalong ba arp saungut kilayap. Ha Brazil kumba prangut ki brio kilayap ha ke jing kem ding ka hot air balloon ha ke benta basyate ka Santa Catarina henen kesngi. Governor Hohino Melo ulong ba ka kenhuan pelat kidang wat ya ki weipat na market kum ki jingtip kiladan arpu arngut ki breu ki basyong ha kani ka hot air balloon ki kubor ki yatho ba kani ka hot air balloon kala kemding hasun haswa bakan hap syapo ka jela Nagaland nen kesngi kala play ya ka jing pensngu tho bat ka benefit saturation camp hapo ka dharti aba Janjatia Gram Utkarsh Abhiyan ne ka Dachgwa ha ka nong ba Kohima. Haba play ka ni nong ai bot jong ka tenat tribal affairs Tovi Hoto Ayemi ulong ba ka ni kan ajing mentoy ya palat kendai langut ki breu ha ka jela. Bat katto ko kubor kalakot agani ka step ka balawan chapi na ka Akashwani Shillong. Ha ka por pravajeng ina sa ka Delhi station na ka benta ka kubor ka ktin hindi ka banbot ka kubor ka ktin pareng ha ka por prakat san minute. Ngipen ka mawi pi ginong ngap ba ka por prashteng na ka station pinyo ya ka North East News. Ka por menta kal agenda partat pravaje.